Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo brodiće od tikvica punjene piletinom, izuzetno zdravo bezglutensko jelo. Vidite kako to na kraju finalno izgleda, a u nastavku ćemo da pogledamo šta nam je od sastojaka potrebno. Kuhaj i peci. Potrebno je 3 do 4 tikvice, pola kilograma pilećeg filea, himalajska so, biber, 200 ml vrhnja za kuhanje, maslinovo ulje, luk i mrkva. I krećemo sa pripremom. Prvo ćemo da pripremimo tikvice, odrežemo im vrhove i na par mjesta skinemo koru, dakle ne gulimo ih komplet. Vidite, samo na par mjesta kako bi se meso fino odžalo. I tako sa svakom. Zatim ćemo da ih prepolovimo i izvadimo to meso izvana. Svaku polovicu ćemo da posolimo himalajskom solju. I sa unutrašnje i sa vanjske strane. Dakle, poenta je da tikvice puste sok kako gotovo jelo prilikom kuhanja na kraju ne bi bilo previše vodenasto. I to ćemo fino da ostavimo. Dalje pripremamo piletinu. Izrezat ćemo na sitnije kockice. Tako. Luk i mrkvu smo prethodno oprali, naravno isjeckali također na vrlo sitne kockice. I meso je evo gotovo. Na zagrijanu tavu dodajemo otprilike 3 do 4 kašike maslinovog ulja. Fino to razlijemo sa svih strana. Po mogućnosti da se ne lijepi tava. Dodajemo meso. To je već počelo da kvrcka fino. Promiješamo. Miješate fino dok to sve malkice ne pobijeli pa i porumeni ako želite. Malo ćemo da posolimo sa ovom soli. Ništa pretjerano, znači sve pomalo. Svakog začina pomalo. Gdje god kuhate, šta god kuhate, znači svega pomalo. Najlakše je dodati. Malo bibera. Sve ćemo to fino ponovo da izmiješamo. Tako. Meso bude relativno brzo gotovo. Znači, faktički ćete ga pripremiti kao da ćete da ga jedete odmah. Znači, pa recimo skoro pa gotovo. Jer i tikvice su jako mlade, to jelo se vrlo brzo napravi, tako da nema potrebe, mislim, sad nešto živo stavljati. Dodali smo mrkvu i luk. Sve ćemo fino da izmiješamo, sastavimo. Da se i to sve fino isprži, da se sjedine okusi. Ako je potrebno još ćete posoliti. Evo vidite, to je već gotovo. Mrkvica pustila boju. Zatim ćemo da podmastimo također sa maslinovim uljem zdjelu u kojoj ćete da pečete. Kod mene je vatrostalna. Nekako se najbolje uglave. Tikvice su pustile vodu, vodu smo ocijedili. Zatim ćemo fino da ih poredamo koliko može da ih stane. Kod mene je malo ostalo, 2 ili 3 komada, ne znam tačno. 2 komada mislim, od kojih ću da napravim čorbicu. I to vrlo ukusnu krem čorbicu. Meso koje je gotovo ćemo fino da poredamo u ove naše brodiće. Sve, znači nema da išta ostaje, sve se to fino stavi.
natrpa i onda ćemo fino da zalijemo vrhnjem za kuhanje, da se to sve fino natopi. Možete vi dodati više vrhnja, manje vrhnja, kako god hoćete. To je do vas. Onda ćemo da pokrijemo folijom i stavimo da se peče. Kako sam rekla, s obzirom da su tikvice mlade, ne treba im puno, znači to će da se peče prvo pod folijom nekih 15 minuta. Evo moje tikvice koje su ostale, kako rekoh, od nje ću da napravim krem čorbu od tikvica. Evo ih, peku se, znači nekih 20 minuta pod folijom, zatim ćemo da otkrijemo i ostavimo da se peče još nekih 10 do 15 minuta na jačoj vatri da dobiju boju. Vrlo jednostavno jelo za napraviti, vrlo brzo se priprema. Evo ga, gotovo. I moj ručak može da krene. Ja vam se zahvaljujem na gledanju, nadam se da vam se ideja za ručak svidjela i gledamo se opet. Voli vas vaša Kuhaj i peci. Pozdrav! Probajte. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.